Holong nirohami aidang dia ubei sayang mi itu aidang adong be rencana kutusi lau maka aidang adong be niat tutusi lahom mardongan manang tuis sepe maaf majo itu dang Allah niki jang nirohaki alai ngatung babak kesu hajit nirohaki di bahenda kadongan mi nang parjolo maka sahalina itu alani trauma dopeang namar dongani HP tunggal besirang trauma dopeang itu idong bahe maaf maju itu dan